Signor Cipriano da Cunha Hateten Katak, Ohin Lorong Presidente Autoridade Raiwa Rogero Tego Lobato Hone Estrutura Tomak Liuba Autoridade Lokal Hanesan Sefi Rusuku no Sefi Aldea. Atunune marca presença e diálogo ideneho comunidade umenua suku Kuinga liu husi convite neve comunidade hatoba. Aibe Presidente Autoridade Raiwa Rogero Tego Lobato Hone Estrutura Tomak la marca presença. Liu ba autoridade lokal hanesan sefiru suku domingo sekaunan la iha confirmação honi comunidade suku rasi kona ba diálogo idane. Dia boa tarde, Vitor. Ananaran Cipriano da Cunha. Awema suku Cunha. Awema durai suku Cunha. Awema aldeia uma. How your sentiment tamba oi ame comunidade. Usi aldeia umenoa ami hanuen kata kohin lorong autoridade sukunian ou autoridade rawanian atu marca presença atu halo audiência ou discussão neste dia até a data até horas 12 horas de ontem sira la bolsumai nemak ami halo satisfaksi neduni ami husu ba rede barai halotan aproximação canaliza ba autoridade lokal ou autoridade rawa atu bele kari markatan loro ida anesa abana sene ami bele halautan anesa diálogo ne ami husu ba autoridade ne omne povo ne omne baatan serene halakubor akat mai preito bele tolia kono barai dane kono bat adia idane neba redi bana rai ami usuri da bacira la bele mate segura na fatin na fatin buat nebe ami hato te ona ia sekretariado rawa administrativa nian atau hal encontro selamat present. Obrigado. Signor Cipriano da Cunha hanesan ain basuku husu redi barai atilunelo risira ba prosesu dalam legal. Oi, sira da marca presença. Ami halotan, ami husu redi pada rai. Halotan karta ido aproxima samba sira bele aban uberua bele halo audiência. O ami hati dene. Signor Cipriano da Cunha Hateten Katak, Presidente Autoridade Raiwa Rogero Tego Lobato Hone Estrutura Tomak lakui halo diálogo comunidade umenua suku Kuinga ore di barai se prosesu sira ba tribunal tuir dalam legal. Se sira lakui mai hasuru ami pronto ami ia dalam selo. Ami buka rede barai atu buka dalam lokal dalam atu atur ami ba vaza legal. Maluk Shira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media social siraselu.